Kini kita darse Meghalaya, ipten sampai pi baro syah ketup kubor minta kejanmin. Coban pas ke kubor berbinai page bagi mat berkongsan. Kintu Menteri Rangba du keri Narendra Modi ya baro ke MP bilis no tilang ben urlong ya kini kedor bandir kese iso. Lapan sangi anok shwai ya kejing movement beli perdai ke office terekam jong ke mau pat CNRD blok na kedau kejing yaki. Onte ke Jela Meghalaya ya ke Rain Museum beningkong hakari hakisnau Mausen Rao. Let jurut MLA Kathan ubah Meral Bonds im ya ke jepintre kemadan football ha umbuda. Bat play UMLA Kamairang ubah met Pak Lindo ya ring ding bertema jong Holy Cross Health Center. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangpa du keri Narendra Modi ulapan pau ya ke jengkermen ba kani ga dorbar liur kan salong ke beseso. Bat kintu ru ya barok ki MP ben pentikna ba kani ga dorbar kan long ke bayat bayat renti. Bat ban yo ya tai ki mat ki bekongsan. Modi ulaong ba kani ga dorbar kan long ban lek kemen lang halor ki jengjok jong keri. Ulapan pau ba ki sipai keri. Kilala ban yo jengjok ha Sindur operation ban pendram halor ke jing syak tombor ha pahalgam bat yo jing ro ha khamat ke perthei baklala ban yakun persya ikam pentrim ha bai ku ble halor ke jing nang kiu jong kari ha ke bede ke digital India ba ke jing kam ya ke UPI ula ong ba keri India menta ke kiu stat na ke kedan bashipau syak ke kedan ke balai ha ke bede bat ke yo ke kwat ha ke perthei पहलगाम की क्रूर हत्या अत्याचार नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमीन दोज कर दिया गया। डिजिटल इंडिया यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Lapan sangi anok shwai ke jing pli perdai ke office rekam jong ke maupat CNRD blok hadien bikin nong snong jong ke maupat ke layang persya ke sorkar halor ke jing bemla jong ke sorkar ben penrekam ya ke sekolah ke belai soi ha usnam arhajar khanyo ke bekentup halor ke jing siu ke bai nong sngi gat kum ke minimum wages ya barok ki nong tre ke bahap pok ke contract basis berkerukom mang ya ki scheme ke balong maringkat ya barok ki snong ki bahap pok ke ni ke blok. Hakani ke jing ki persya ki lakhang nanti ya menteri ke tanat CNRD blok U80 model badi UMLA ke than uba AL hek ban rung sepok ke ni ke office. Urang ba snong ke maupat uba juda walang. Ulapan pau ke jing bem ngau hun ya ke jing lek jong ke sorkar pat dawa ba ke de ben pen ordlong shwa ya ke jing dawa jong ke dorbar snong ha shwa ben pli ya ke ni ke office terekam. Korean ru sha bandon kadu kadu gajing kadu gajing dorkam kadu gajing tuna lalu kami bermani kendu yang i ke sorkar ini yang aku menung mikmat ru tiga tak lagi ke ngam dan manu bermandong reg haksi ke bakadu oi ban pleno pinong ba kimsha eta tinga nong bala da dei belawan kendu tang arsile si swai kata ke poru nai ni dan rengkat bagasnoki Itip bega jingdong jingbet yang jong snong jing bah jong snong. Iku ahi menyetai bega snong. Issues it is very simple matters. Ba kabaladan lupa in written. Kadai stang bakin implement lani ban streamline. Ya kaneka disbursement. Te nakalian ga jongi lada nakalian jong ka sarkar ni ka kloy ya kaban ai to commitment ya kata. Tikan nakalian ga jongi ni da bakulu disi. Kumbangi functionong menta. Kabangi nga oppose Baladana kalian jong sorka kala pendiang ya kata kamu ni khang shilong sashi sil klem bam klem di ni wan daga jingkemen hang ni
namar ba layo ban shift ya kaniga mau pas sina adi office ya kaniga office ko macamai ban nakalian ga jongi ko samnar ni layo ya ban penan kamno ya ketika facilities ke bangi don nak kita kipul samnar ka jela Meghalaya kan setei ke Rain Museum ke beningkong apok ke ri India ke senong mau sinram dak jing temu ban ainam ya kaniga than namar bakalong ga jaka ke bajur slaptam na kebentar kini ke projek lamang arpusan klur tingka ling ba u MLA kathan u ba ulan sing sun ba lakmi lenti baya ke jing pentrei kini ke kam onla ban pendap no apo arsnem dak ke bo o shrong bat pun wandur de kisi kini ke museum kan penpau ke jing long bekerpang kini ke than kham tam ha ke beidei ba ke jing jur jong ke jing hap slap bat ban kentiu ke mausen ram ban kring kinong jengok kai na keleng ke perthei ubak sun laong bahkan ni kesian jam kan long kadak ban pen i ke perthai kum nu ban im da ke jing suk hadengkat ke jing long jing man jong kemariang Because as you know, Mausoleum is the wettest place on earth. So the Rain Museum itself will be like a brand name for Mausoleum, and we will attract a lot of tourists from maybe from national and international also. Design is quite okay. You will see the very intervened with the bamboo structure. Since the work is allotted, so the contractor has to see that since it is rainy season, once it is convenient, I think we'll start the work very soon. UMLA kanong po uba mineral bonds mula penlong ke jing le jure palo ke jing pentrei ban siang do plang artificial turf ya kamadan football ke senong umbuda hakani ke jing le jure lasan ran lang ya da ya UMLA di kinong yalam senong jong ke senong umro bat umbuda dor bar senong ki sports club bat ki engineer na ke state sport council hakani ke jing le jure uba mineral bond lapen pau ke jing su hun ke jong halor ke jing ya bet ya runti jong ke kam ba ulai thu ba kumban riu pusan hadu inyo pho na ke sispa ke jing trei kaladep uba mineral bond la ong ba ka thong jong ke jing snai ke ni madan ka long ban kintiu ki kamile kai sports kham tam ki khun samla ke ni ka than lakmi lenti bahadian bala depan pentrei kini kamadan kan saai ke jing sakri ke bapaka na ka bentar ke jing le kai football bat ki jaj jing le kai na ka bentar ka than 3 point district layo ban jungok ban pek yang jingya jong kakam bat kum ke jing pentip syaki baik ba kam yaki kun samla ki ba dan ke banta ke bakrau na kam ta ban kentiu ya ka football kum juru ki ba dan ke mensim ban sim banta ki tournament ke fair kat kum ke jing du ke por ustang kat tu kan dia benai lala ban pendem ayo ngin yo ban li baik ba ni ban penon kam ya karu na gonta ke mentoy jong samla bat ki baik ba bat ke bakhat UMLA kamairang ubelong ru chairman jong ke Meghalaya State Planning Board uba met ba lingdo ulaple ke ying building bethamai jong ke Holy Cross Health Center ke bedon hakashnong pendeng umyong Eastern West Khasi Hills District hagani ke jing ple lawan benishim benta de ki he jong ke district kinong tre jong ke hospital ba kinong ilam shnong na kani kathan haba ajing kren uba lingdo ulaya ro ke jing IT jong ke hospital ban shakri na ke benta ki pat ba kani kathan kham tam na ka benta ki beduk But here today I would like to say that we have to talk a lot about what is being worked by those who are a part of the Holy Cross Hospital. Quietly,
You have played a very, very big and important role in the society. This state-of-art hospital that we have here for all these years has really rendered its services, especially to the poor and downtrodden people. Ki langut ki rangba kata uba yo nes narling. Uba Agasti nongrum but uba Alex narling latep kerteng ha opes jong kahima melim. Mario kun ya ka kamrang ba snong ha ka baridwar right marwet Rupoi district. Umentri kur war sedau bopet ya ke ilakau la petikna baru ki kot kisla ki long ki babiang bat ki kertong ki long ki babet. Ya katarik nak bentak election on sepen penasyen kat bagi kertong ki bakwa ban weng kerteng no iladi kide ban wan hal la niswa ka apu arterik menta ubnai hadu ke por lai beje no paisingi. Layo di langut di orang bang di kedon tujuh na unta kani kamera snow ini di langut di Langba, lawan bercet ini ikut kisah ini ke dorba musim mamle. But semenjak kesini tak aku dari di labu pak ia kani ga sini bangin penolong ia kajing besar ikut kisah. Dah dia minta penolong ia kani kajing besar ini ikut kisah. Asyam begini di Rio Langba tiba yang tiba ini ikut kisah. Di kisah sak dorba ia minta berminggu kita sini ban penolong ia ga jinjit dorba sino. Meghalaya State Shooting Championship kapasipo jong snam 8,000 kalakut no hinden kasiha Assam Regimental Center Shillong. Hakani kelimpung balapan long dak Shooting Association of Meghalaya hapo kajing pet jong National Rifle Association of India. But dak kajing kershan lang jong Directorate of Sports and Youth Affairs. Lawan berishim benta da palat chis pak san pungut kinong ilek kai. Kiblai kun hakajing ya siat suloi 10-meter air rifle. Ke rifle but pistol. Ukong sana kena kesengi USK bhala ubalong ITS Katri ke NEC ulaya roi kisamla ke bedon sap ula penpau bakane ke jingilek kai kalong kum ka atiar ban kentiu ke ri hapo ke India's new sports policy. I am fortunate that I could see the talent, the budding shooters, whom we can look forward to represent in national games and maybe years to come in Olympics also. There are many good things which our country had been seeing and will continue to see. Year 25, the national sports policy, new policy after 2001, it's a new chapter for our country. Why? Because the sports policy says that sports is meant for socio-economic development. We want to be powerhouse of the world. Bentang nepe kajing long jaman kasing deng hatura kajing kria kalong 4 degree Celsius kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing skam kau hau menta kasi kalong prapuan na kasispa kajing hap slap kalong 9.r millimeter haba pai pa chanong ba shalong kajing kria kalong hak kandai degree Celsius kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing skam kau hau menta kasi kalong prapuan na kasispa kajing hap slap kalong kandai 0.9 millimeter kat bahajo waipat kajing kriak kalong 4 degree Celsius kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing sengam kau hau menta kasi kalong prapuai na kasispa kajing hap slap kalong 9.r millimeter kadar kajing hap slap ba malumala kajing tiru pertar ke bupun ki jaka hatura shalom bajawai Shawan pois bukut jang tup kuboy ye pek yang sesi ni kimat bukongsan Kintu Menteri Rangba Du Keri Narendra Modi ya baru ke MP Bidis no tilang berpun urlong ya kini kedor banjir kapasa iso. Lapan sangi anu shwai ya kejing temu Menteri Perdai ke ofis terekam jang ke mau Pak CNRD blok nak kedau kejing yaki. Onte ke Jela Meghalaya ya ke Rain Museum beningkong hakari hakisnau Mausen Ram.
Let jurut MLA kathan uba miral bonds im ya ke jepintre kemadan football ha umbuda. Bat play UMLA kamairang uba met pak lingdo ya ring ling thma jong Holy Cross Health Center. Te parlok ketung lapoi subukut jong thuk kubor jing mita ke janme hadu gindi syam yang bat pila syai kesni kublai pi paro.